بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatly bir tuğanlar, Allah Taala adam bulaсын şunday kılıp jaratkan adamın jürögünde jakşı koru jöndöm, jakşı koru sıfat var. Köptögön nerselerdi jakşı köröt. Birok jönle jakşı körbeýdi. Bir sebepten ulam jakşı köröt. Misal bir adam ata-enesini jakşı köröt. Emnege ata-enesi köp jakşılık kılgandyktan. Ata-eneni jakşı körүү başka nerseni jakşı körүүgө okşoboýt. Ar bir adam ata-enesini özgöçe jakşı köröt. Dal oşondoy ele adamdын jürögünde kebirler dosunu da jakşı köröt. Birok dosunu jakşı körүү ata-enesini jakşı körүүgө okşoboýt. Dosu anı menen bir oyda, bir pikirde bolgondugu üçün, je oşol adam menen jürүү ыңгайлуу bolgondugu üçün dosunu da jakşı köröt. Birok bul ata-enesini jakşı körүүgө toskol da emes, jana okşoş da emes. Tamak aştın kebir türün jakşı köröt. Jakkandygынан, daamy jakkandygынан. Kebirler kiyim keçenin bir türün jakşı köröt. Emnege? Oşolar layık bolup, çak gelip, jagymdуу, ыңгайлуу bolgondugynan. Dal oşondoy ele dünýänün türdүү nerselerin, maşine, üy, ar bir adamın özünün jakşı körgön nerseleri var. Birok biri dagı sebepsiz emes. Ar birinin sözsüz sebebi var. Al sebebi sizge anın bir nersesi jagıp bir paydası tigendikten jakşı körösüz. Al emi ar bir biz jakşı körgön nersenin bir paydası boluşu mümkün. Bir nersesi jagıp kalışı mümkün. Oşonduktan jakşı köröbüz. Al emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din bizdin jürögübüzde bolgon süyü muhabbatı, bizdin jürögübüzde bolgon ordu, oşul biz jakşı körgön nerselerden bardygынан jogorу boluş kerek. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din biz sizlerge ümmetke kılgan jakşılığı bizge jakkan nerselerden bardyk jakşılıklarынан jana ata-ene özün kılgan jakşılığından dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din kılgan jakşılığı jogorу turat. Biigirek turat, öýde turat. Sebebi ata-enenin balasına kanday muamele kılууну Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretken. Dosuna kanday muamele kılуу kerek, anı dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretken. Oşonduktan bizdin her bir musulmandın jürögünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini okugan adamın jürögünde mahluktun muhabbatı en jogorу dengelde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki turuş gerek. Belkim adam özünün dağı süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşyraak görüş gerek. Emi jakşı körүү degeni ata-enesini jakşı köröt, kızmatyny jasaýt. Bir kiyimdi jakşı köröt, any kiyip alat. Bir tamakty jakşı köröt, any jeýt. Al emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşı körүүдө emne kılış gerek? Misaly siz aytasız, uşul tamak maga jagat, dalil dep berçi dese jep koýosuz. Uşul kiyim maga jagat, dalil dep berçi dese satıp alasız. Ata-enemni jakşı köröm, dalil dep berçi dese kızmatyny atkarat, başyet. Al emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşı körүүnü kantip dalildeyt adam. Ana dalilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çında muhabbat kılgan adam, jakşı körgön adam öz jaşoosun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jaşoosuna okşotuğa hareket jasaýt. Özüne jol başçı, imam dep
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di yol başçı tutan. Sebebi bizden imanımız, akidamız, işenişimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turalı Allah Teala'nın pendesi, cana Allah Teala'nın tandap algan peygamberi, elçisi, cana takvalardan yol başçısı, o İmamul Muttaqin, peygamberlerden en ulusu. Allah Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e köp özgöçölüktör belgen. Başka peygamberlarga berbegen nerseni bergen Allah Teala. Oşonduktan her bir musulmandın yüreğinde peygamberimizge bolgan muhabbat, jakşı körü en jokorku dengelde bolusu gerek. Hazreti Umar radıyallahu anhuga Peygamber aleyhisselam Hazreti Umar radıyallahu anhudan soradı. Meni kança dengelde jakşı körösün? Aytdı sizdi dedi. Bütkül jer betindeki adamlardan göre sizdi jakşırak görömün dedi. Jetpeyt dedi. Ata enemden dağı sizdi jakşırak görömün dedi. Aldağı jetpeyt. Özümden dağı sizdi jakşırak görömün degende aytdı emi jetet dedi. Özümden jakşırak görömün degeni özümden bir kalağımdı dağı sizdin sünnetinizdin janında men oşonu da taştap sizdin sünnetinizni atkaramın degeni. Bizdin nafsimizdin kalağısı turup su içü jagat bizge. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup su içüni üretkenbi men oşonu atkaramın degen. Demek Peygamberdi jakşı görgen adam dalildeş üçün emne kılış gerek, dalildeş üçün eğerçiş gerek. Jaşosunun her bir tarmağında, ibadat bölügünde, mamile bölügünde, kulk münöz bölügünde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünün kanday ötkörgön, günün kanday ötkörgön, açıqlangan uçurda kanday alıp жүрgön özün, kuangan uçurda kanday bolgon, oşolordun bardığın bilip, үйrönüp, özümüzdü okşotuğa hareket kılubuz. Okşot algandığımız, bu çın da öyle jakşı körgöndüğümüzdün belgisi. Adam balasının ömründe bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga sallallahu aleyhi ve sellem dep Allahumma salli ala Muhammed dep salavat aytu farz bolot. Allah süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga öz rahmatыңды jadırgının dep dua kılu farz. Alemi her bir jıyında bir jolu salavat aytu bul vacip. Uqqan sayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atın uqqan sayın salavat aytu bul mustahab bul. Bir jolu salavat aytkan adamga Allah'tın 10 rahmatı jayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz aytkan man salla aleyye vahidan sallallahu aleyhi aşaran. Kim maga bir jolu salavat aytsa Allah ağa 10 rahmat jönötöt. Allah'tın 10 rahmatı düşse bul adamın yüreğindeki kıjalatçılık ketet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşı körü köp salavat aytat. Köp salavat aytat. Salavattın sansız paydası aytılgan. Biroq en jokorku dengeldegi paydası tuğfar zambuhu ve tukfa hammuhu. Salavat aytkandыкtan günösü keçirilet, kıjalatçılığı ketirilet. Bul eki fazilet, eki artıkçılık biri düynöge kerek, biri ahiretke. Dünyada yürekten kıjalatçılık getirilse, bakıt oşun. Ahirette günöler keçirilse, bakıt oşun. Demek salavat aytu menen, köp salavat aytu menen, Allah Teala adam balasın kulk münözünü de jumşartıp oңdop koyat. Demek jakşı körgön adam köp esteyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga köp salavat. Bugünkü gün özgöçö, cuma günü salavat aytudun fazileti, artıkçılığı özgöçö. Alemi jaşoğuzdu, özümüzdün sırtkı körünüşümüzdü, içki körünüşümüzdü, jaşoğuzdun her bir tarmağın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga okşotu, bu çında öyle jakşı körünün belgisi. Adam ölgönden keyin dağı 3 soraunun birincisi Rabbin kim? Seni jaratkan, jaşatkan, rızkı bergen, ömür bergen, den soluk bergen, uğul kız perzent bergen kim? Dep soraganda cevabı Allah. İkincisi وَمَنْ نَبِيُّكَ senin peygamberin, elçin, sen kimde erçip jürdün öyle? Kimge okşoyun dep özüngde okşotup hareket kılıp jürdün öyle? Kimdi jakşı görüp jürdün öyle? Jaşoğundu kimdin jaşoğusuna okşotup jürdün öyle? Degen soruldu. Eğer adam balası dünyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turalı tolluk malumat bilip birinci, tura tüşünüp, oşonu jaşoğusuna alıp gelip amal jasagan bolsa,
оңой эле жооп бере алат. Менин пайгамбарым Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem деп. Ар бир мусулман чын дилинен пайгамбарыбызды сүйүп мухаббат кылыш керек. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem аламдарга рахмат болуп келген. Пайгамбарыбыздын келүүсү рахмат болгон. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem төрөлгөн күнү шайтандардын асманга чыгуусу токтолгон. Шайтандар асманга чыгып периштелердин сөзүн угат эле мурда. Пайгамбарыбыз төрөлгөн күндөн баштап токтоду. Жер бетине рахмат, ийгилик келди. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem бир дагы адамга же үммөткө же элге жаман дуа кылган эмес, өлсүн, жашабасын деп. Жамандык кылганга жакшы дуа кылат эле, Аллах хидаят бер деп, туура жолго башта деп. Момундарга дагы, мусулмандарга дагы, капырларга дагы жакшылык каалаган пайгамбар болгон. Жүрөгүндө бир дагы жамандык болгон эмес. Жүрөгү таптаза. Бардык адамдарга кыяматка чейинки келе турган, биз сиздерге дагы, бизден кийинки келе турган инсандарга дагы жүрөгүндө толук жакшылык каалоо болгон. Пайгамбарыбыздай адам, пайгамбарыбыздай пайгамбар келген дагы эмес, келбейт дагы. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem чындап жакшы көрүүгө эң татыктуу пайгамбар, эң татыктуу инсан. Эң үлгүлүү, жашоосунда күнөөсү жок, Allah кемчилиги жок кылып жараткан. Кайсыл тараптан карасаңыз бизге устат, жол башчы болууга толук татыктуу зат. Демек, иман келтирген инсандын жашоосунун ар бир тармагы, кеч жаткандан болсун, Меккеге барып таваф кылганга чейин ар бир амалды окшотуп жасасак Аллахка жагат. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem жасагандан башкача кылып жасаган эң биринчи ибадат болбойт. Сооп иш болуп саналбайт. Пайдасы дагы болбойт. Зыяны болот дүйнөдө. Себеби Аллах Таалам пайгамбарыбыздын сүннөтүн чексиз жакшы көрөт, жактырат. Бизди дагы каалайт, силер дагы ошондой кылгыла деп. Хашр сүрөсүндө Аллах Таалам айткан, пайгамбар силерге эмнени берсе алгыла, эмнеден тыйса тыйылгыла деп. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Аллах Таала ушунчалык укук берген, эмнени айтса, жасап көрсөтсө, ошону жасагыла деп өкүм берсе, фахузуху, анда аны алгыла, жасагыла. Ва ма нахакум анху, кайсыл нерседен тыйып койгон болсо, фантаху, анда тыйылгыла. Аллахтын өкүмү. Демек, ар бир инсандын Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин өмүр баянын качан, кайсыл жерде бул жарык ааламга келген, кандай жашоо өткөргөн, канча кыздуу, канча уулдуу болгон, аттары, кандай сыфаттагы инсан болгон, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин көрүнүшү кандай болгон, кандай кийинген, кандай тамактанган, кажалат болгондо өзүн кандай алып жүргөн, кандай кубанган, тойлорун кандай өткөргөн, жаназаларын кандай өткөргөн, намаздарын кандай окуган, Кур'ан кандай окуган, өлгөндөргө кандай дуа кылган, кандай мамиле жасаган, капырлар менен кандай мамиледе болгон, ошонун бардыгын билүү биз үчүн милдет. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин атын, аттарын, сыфаттарын билүү жана ошолорду балдарыбызга, урпактарыбызга коюу, бул берекет, бул рахмат бул. Пайгамбарыбызга чейин бир дагы адамдын аты Мухаммад болгон эмес. Бул атты Аллах сактап койгон. Мухаммад дегени алкышталган, даңкталган, макталган, мактоо айтылган инсан деген. Пайгамбарыбыздын атында Аллах ушундай кылган, жазганда бир чекит калтырып койгон эмес да. Мухаммад деген наамды, атты Аллах ушунчалык улуу кылган. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Аллах өз ысмы менен, өз аты менен пайгамбардын атын бирге койгон да. Куранда ва рафа'на лака зикрак, сенин наамыңды, даражасын бийик кылдым деген. Бейиштин дарбазасынын үстүндө дагы иннани аналлах ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп жазылган. Бейиштин дарбазасынын үстүндө. Аллах Таала ааламды, жер асмандын бардыгына пайгамбарыбызды рахмат кылган. Пайгамбарыбыздын рахматы асмандарга да, жерлерге да тийип турат. Аллах Таалам өзгөчө инсан кылып жараткан, тандап алган пайгамбарлардын арасынан
Пайгамбарлардын эң улуусу, эң имамы кылып берген. Биз эң бактылуу үммөтпүз ошондой пайгамбардын үммөтү болгондугунан. Алгачкы үммөттөр суранган, алгачкы пайгамбарлар суранган: "О Аллахым, ошол үммөттү бизге бер" деп. Бул пайгамбардын эмес, бул үммөттүн артыкчылыгын айтканда Аллах Таала. Муса алейхиссалам сураган, Иса алейхиссалам сураган: "О Аллахым, ошончолук жакшы, ошончолук фазилеттүү үммөттү бизге бер" деп. Аллах Таала айткан: "Жок, ал акыр заманда келе турган Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү." Анда пайгамбарлар айткан: "О Аллахым, бизди ошол үммөттүн катарынан кошкун" деп. Биз ошол үммөттүн бири бололу деп. Аллах Таала Hazreti İsa aleyhisselam'ın duasını kabul kılgan. Kıyamatga jakın Hazreti İsa aleyhisselam asmandan düşüp kelet. Bul ümmetin katarına kelip paygambarımızga ümmet bolup yaşaydı. Biz bolsa dua kılbay ele. Allah Taalam öz meyrimi menen, öz jakşılığı menen biz sizlerdi uşul ümmetten kılıp jaratkandığına çeksiz şükür aytıp, jana ömürübüzdü sünnetke layık ötkөрүүгө hareket niyet kılışımız gerek. Sünnette bereket var, sünnette saktık var. Sünnet çok bolsa, uşul eki iyilik dağı yok, bereket dağı yok, saktık dağı yok. Oşonduktan Allah Taalam har biribizge sünnet menen muhabbat nasip kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin paydasın kıyamatga çeyin adamlar işenbegender izildep anıktap tüyüne jetip tup-tuura uşunda payda var eken dep akırında sonunda kayra kelişetti. Oturup 3 jolu dem alıp su içүүnü 14 kılım murda aytkan ele. Jasap körsetken ele. Bugünkü kündörde doktorların anıktaması boyunca turup su içkenden den solukka, aşkazanga, öpkö, boğurga ziyanı var. Oturup 3 jolu dem alıp içkende aşkazanga, den solukka paydası var. Sakar menen orugandarga denesine insulin zatı payda bolat oşontup su içkenden. 14 kılım murda izildey turgan, iliktey turgan aparatlar jok kezde aytkan sözün bugün anıktap жатышат. Sebebi sünnette bereket jana saktık bardı. Biz anı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jasagan dep jasayбыз. Al эми paydası sözsüz bolat. Bir sünnet Allah'tın aslında jer asmandan kımbat turatты. Bir sünnetin soğubu fazileti. Misal katar aytkanda Allah Taala koydu, uydu, tooktu, жылкыны adal kılıp jaratkan. Bирок ошону жегенге ылайыктуу качан adal болот, качан biz bıçaktı boynuna koyup sünnetke ылайык Bismillahi Allahu Akbar dep muzdasak oşondogan adal bolot. Allah adal kılıp jarattı. Emi oşonu kaçan adal bolot jegenge sünnet bar bolsun. Bismillahi Allahu Akbar jok. Jön ele kelgiledi, muzdap koydu. Bilbeyt Bismillah Allahu Akbar'da. Koy özü adal ele. Uy özü adal ele. Bирок bul bilbeyt. Muzdap koydu. Jegenge bolboyt. Sebebi sünnet jokta. Jönökeli misal çırak kaçan janat tok bolsa tok degeni eki nerse olsa. Biri plus biri minus. Ökösü bolsa anan çırak janat. Allah'tın hükmü var koy adal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti var. Bismillah Allahu Akbar. Maşallah bul koydu jеңiz, jediriңiz, satыңыз bardığı adal soğup bolatты. Sünnet çıkıp ketken jer boş kalbayt. Sünnet jok bolgan jerde bid'at bolot. Al эми bid'atta uşul dal eki ziyanı vardı. Bereketsizlik, jana korkunuç. Oşonduktan har bir amalda sünnet birinci orunda turu gerek. Sünnet menen uktaganda iliktep, anıktap çıkışıp, 10 kaptalı menen uktaganda adamın jürögü kenen dem alat. Jürök kenen işteyt, kıynalbayt. Kançalık payda den soluğubuzga. Tamaktanуудун sünneti 10 kol menen jegen, öte ısık jebegen. Az-azdan jegen, köp çaynap jegen. Bul emne üçün? Birinci bizin den solukka paydası var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yıllık ömrü biz üçün ülgü. Halbuki 63 yıl ömür körgen bolsa ömrünün her bir bölügü, her bir jasagan işi biz üçün ülgü. Bizge baş üstünde turuş gerek.
Sünnet degende toktop kala turgan. Boldu. Sünnet bolsa sünnetni jengil karabaş gerek. Emi sünnet eken koyma. Kılbasa dele bolat eken degen mani bildirbeş gerek. Sünnet degeni bizge menin baktululuğum uşunun içinde degen sezim boluş gerekti. Sünnet degeni parz emes eken go degen düşünükte alıp gelbeş gerek. Sünnet degeni bul parzdı toluktavuçu nerse eken go. Anısız parz bolboy kalat go. Allah Taala hüküm berdi namaz okugula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korsötüp berdi. Bağımda 2 reketdi. Parz 2 reket sünnet. Oşonduktan Allah'tan hükümünü atkarı üçün sözsüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerin jasagandарын biz bilişimiz gerek. Oşonduktan öz meşitlerimizin imamlarından, alimlarımızdan barıp her bir meseleni taktaşımız gerek. Al ibadatga tiyešelүү bolsun, al жашоого тиешелүү болсун, кесибибизге тиешелүү болсун, тамак ашыбызга тиешелүү, же кийим кечеге тиешелүү, же кулк мүнөзгө тиешелүү сурайлы маселелерин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан көптөгөн суроолор сураган, Аллах тараптан жооптор келгенде берген. Биздин сурай турган суроолордун жооптору эч качан берилип койгон. Болгону биз барып ошолорду тактап алышыбыз керек. Мындай болсо кандай болот? Ушул үстүбүздөгү ай Рабиул Аввал айы берекелүү айлардан бири, себеби ушул айда сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул жарык дүйнөгө келген. Бул аламга бир нур, рахмат, берекет болуп келген. Биз дагы ар бирибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды даражасын Аллах берген даражага коюп, ошол даражада иман келтирип, ошондой деп мухаббат кылып, жана жашообузга алып келе турган болсок, анда Аллах Таала бизден дагы разы болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ээрчимейин башка ийгиликке жетишүү жолу жок. Bir жолу Hazreti Umar radıyallahu anhu Musa aleyhisselam'ın kitabın, Tavrat kitabını okup jattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körüp ötö kapa oldu, ötö açulandı. Açulanıp durup ayttı. Sağa Kur'an yetişpeybi dedi. Mındayça aytkanda жалпы маалымат үчүн дегендей окуп койдум да дегендей жооп бергенде айтты, жок dedi. Iyik Kur'an sağa yetişpeybi dedi. Umar men sağa aytıp koyoyun. Musa paygamber özü kelse dağı bugün Kur'an menen yaşamayın. Al adam baktululukka yetiş albaydı dedi. Demek Müslüman adam üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen dinden başkası aşıkçadı, ziyan. Allah Teala ilk Kur'an'da aytkan: "وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Kim İslam dininen başka dindi, din dep kabul alıp oşonu jol tutsa, andan hiç kaçan al kabul alınbayt, jana al kıyamatta ziyankeşlerge bolot, ziyankeşlerden bolot. Oşonduktan biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çın жүрөгүбүздөн жакшы көрүp, muhabbat kılıp, sünnetlerini үйрөнүp, sünnetleri öte oңой жашооду жеңилдетүүчү sünnetler. Жашоого жеңилдик алып келүүчү sünnetler. Жашообузга берекет алып келүүчү sünnetler. Kireşeleribizge bereket alıp kele turgan. Үй бүлөбүзгө, перзенттерибизге bereket жана сактык. Erteң menen 3 жолу İhlas сүрөсүн, 3 жолу Falak, 3 жолу Nas сүрөсүn окуу sünnet. Keçinde dagы 3 жолу окуу sünnet. Пайдасы ар бир тамгасын Аллах Таала 10 сооп берет. Жана дүйнөдө жиннен, шайтандан, баледен, сыйкырдан, суктан Аллах сактай. Коркконубуз эле ошолго. Көз тийбесин, бале тийбесин, окуп койбосун, сыйкыр кылып койбосун. Сактануудун жолу Kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Sünnette kançalık saktık var. Köçöme жүрүп dem saldırudun keregi yok. Sünnet menen özümüz dem salalı. Özümüz oşol ayatlarda okuylu. Jaş baldarыбызга dem salalı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebereleri. Özü dem salatılı. Bir jolu ötö katуу köz тийгенде Falak menen Nas сүрөсүн okuganda ordularından turup basıp geçişti. Özü sıyıkırçılar sıyıkır kılganda bir cipke tüyün tüyüşet.
Oşol tüyündü 11 tüyün tüyüşet. Sıyqırda 11 tüyün bolot. Falak suresi 5 ayat, Nas suresi 6 ayat. 11 ayat. Uşul 2 sureni okuganda sıyqır kılgan bolsa dele, sıyqırı dağı açılıp çeçilet. Cin şeytan bolsa dele, bale bolsa dele, oşonu menen çıkıp ketet. Oşonduktan sünnet, op-oňoy 3 jol İhlas okuganга kança wagt ketet? 1 minut dağı ketpeyt. 3 jol Falak Nas suresini okuganга 2 minut ketsin. 3 minut, makul 5 minut menen jaşoobuzdagy eň korkunçlu nerselerden sak kalıp jatabız go.